Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Huza TV. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Huza TV. Abasanzwe bamenyereye Huza TV tubagezaho amakuru atandukanye muri kategori zigiye zitandukanye, haba mu buzima, muri politike, muri music ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Huza TV ibagererayo ku gihe. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ku bijyanye na politike, tukabazanira amakuru ari kuvugwa atariho ivumbi. Wakwibaza ngo ni amakuru ameze ute? Ni nyuma y'aho abanyarwanda tugiye kongera kwitorera umukuru w'igihugu ndetse twikundira ndetse uzatugeza kuri byinshi, intore ibarusha intambwe. Ikiriho nuko rwose umuyobozi wacu perezida wa repubulika yabashije kuba yatanga kandidatire yiwe yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu rwose mu matora azaba mu kwezi kwa karindwi. Kandidatire yiwe yayitanze mu kigo rwose kiri kwakira kandidatire z'abakandida bagiye batandukanye. Icyo kigo bakaba bacyita NESI. Iki kigo rwose kikaba cyakira kandidatire zigiye zitandukanye z'abantu bashaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Ikazaba rwose iki kigo kikaba kiri kwakira kandidatire z'abantu batandukanye, kuko kizakira kandidatire kugeza ku itariki 30 za Gicurasi. Ku wa gatandatu batangaje urutonde rw'agateganyo, ubundi rero abanyarwanda bamenye iyo biva n'iyo biri kugana. Mu byo yatanze muri kandidatire, yatanze rwose kandidatire y'uko yahawe guhagararira cyangwa se kuba yaraserukiye umuryango wa FPR Inkotanyi nk'umukandida wabo. Nk'uko musanzwe mubizi rero, uyu perezida nyakubahwa wa repubulika Paul Kagame akaba rwose ari na chairman mukuru wo muri FPR Inkotanyi, akaba ari n'umukandida rwose wanatanzwe. Nk'ibisanzwe abanyarwanda turabizi yuko perezida wa repubulika turamukunda, si ibyo kwirirwa ducisha ku ruhande, kuko yaduhojeje amarira, yatwubakiye igihugu ndetse yadushishikarije gukora, tuva mu rwego rumwe tujya mu rundi. Ndetse icyitwa amahoro rwose hano mu Rwanda nta muntu n'umwe utazi icyo asobanuye, bitewe n'uko n'ibyo tubona mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi abo ari bo bose ntago tuzi ibyabo, nta nubwo tunabyitayeho. Ikiri ngombwa ni uko uduha ibyo dukeneye nta wundi turamuzi, ni Paul Kagame. Kuko nimbivuga ndabizi bamwe na bamwe mufite imyumvire igiye itandukanye, ariko uzi icyo yamukoreye, urebesha amaso, ubasha guha agaciro ibyo abona ibikorwa. Uyu mugabo rwose arenza abandi bose tuziranye bitewe n'amateka yacu, kuko uyu mugabo iyo tutaza kumugira, ndakeka yuko igihugu sinzi aho kiba kiri, kuko uyu mugabo yazanye imitegekere myiza mu gihugu ndetse igihugu agishyira ku murongo. Ngayo nguko rero, kora subscribe ukore